hari igihe nigeze kubitekereza ndavuga ngo ese kubera iki buri na gatatu bazasohora amafishi. Sinzi nimba wari wagitekereza nawe ico kintu. Kubera iki Bujumbura baguma gutumira abavuga butumwa bavuye hanze ya kino gihugu? Kubera iki kuri KDP badutangaje ko hari igiterane? Kubera iki cyo giterane kandi undi mwaka hari ikindi giterane? Amen. Bwana sifiwe. Kama wewe Baba upendavyo, kwa kwisha kusema hayo wino, akageuka akasema isiwe kama mimi nipendavyo, aliwe kama wewe Baba upendavyo. Msalabani Mwokozi Yesu, Yesu alikufa. Eloi, Eloi lama sabachthani. Bwino. Baba yangu kwa nini umeniacha? Baba yangu kwa nini umeniacha? Ingawa vilikuwa vigumu, lengo lake lilikuwa Bwana sifiwe. Asigaye subiza mu gato.
nta muntu ushobora guhindura undi muntu nawe atarahinduka. Rero tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kugira ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nibabona imirimo yanyu myiza itere guhindura abandi. Iryo jambo twatekereje. Abanyamasengesho ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Ikintu cya mbere ni ugusenga. Iyo tugeze hano mu gitaramo cy'abantu ba gatatu, tuba twaje twiteguye gusenga cyane. Uburyo bwose bushoboka bwo kudusengeshamo tuba twaje twabwiteguriye kugira ngo tubikore. Kigira kabiri, abanyamasengesho baba biteze ijambo ryinshi. Habe n'ubwo hobwiriza abavuga butumwa batatu. Umuntu wese witwa umunyamasengesho abanyotewe kumutegera, ndetse abanyotewe no kwicara hano kugira ngo yumve icyo ijambo rishobora kuvuga. Bwana sifiwe. Hari impamvu zigera nko kuri zitatu zituma tuvuga ijambo ry'Imana. Atari uko abandi babivuze, atari uko tumaze iminsi tuvuga ubutumwa bwiza. Hari impamvu zituma tuvuga ubutumwa bwiza. Hari igihe nigeze kubitekereza ndavuga ngo ese kubera iki? Kubera iki buri na gatatu bazasohora amafishi? Sinzi nimba wari wagitekereza nawe ico kintu. Kubera iki Bujumbura baguma gutumira abavuga butumwa bavuye hanze ya kino gihugu? Kubera iki kuri KDP badutangaje ko hari igiterane? Kubera iki cyo giterane kandi undi mwaka hari ikindi giterane? Amen. Bwana sifiwe. Kubera iki tuvuga ubutumwa buri munsi? Kubera iki tudahwema kuvuga ubutumwa bwiza? Kubera iki twavutse dusanga bazavuga ubutumwa n'uyu munsi wa none bakaba bakomeje kuvuga ubutumwa? Naratangaye. Naje gusanga nubona akanya gato ko kuvuga ijambo ry'Imana, uzabwiriza abantu nkaho hari bamwe batarakizwa. Uzovuga ijambo nkaho muri twebwe hari abantu bashobora kuba batarakizwa. Bwana sifiwe. Tuzamura amaboko. Haleluya. Haleluya. Amina. Kitu cya mbere kijya gituma tuvuga ijambo ry'Imana nuko ari itegeko twasigiwe na Yesu. Avuze ngo nimugende ku isi yose, kandi nta bantu bigenewe ngo bakwiriye kuvuga ubutumwa bwiza. Twese dukwiriye guhaguruka kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Aba mama hari igihe bisa nkaho bitabareba kuvuga ubutumwa, bigasanga hari nk'iby'abagabo, ariko naje kubwira ko nawe bikureba. Bwana sifiwe. Hari itegeko twasigiwe na Yesu rivuga ngo dukwiriye guhaguruka. Abapasiteri dukwiriye guhaguruka, abavuga ubutumwa bakwiriye guhaguruka, abaririmbyi bakwiriye guhaguruka. Twese tugahagurukira rimwe kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Ni itegeko twasigiwe na Yesu. Haravuga ngo nimugende ku isi yose, hari ababategereje kugira ngo mubahindure. Bwana sifiwe. Kigira kabiri nuko Satani aracafite imbaraga. Hari igihe abayumbe tuba tunezerwa tukavuga ngo Satani ngo nta mbaraga kigira. Hari bamwe baza basesa, naza numva nko ariko gusesa ngo Satani ngo bamukuye amenyo. Aracayagira yose. Bwana sifiwe. Tuzamura amaboko. Haleluya. Haleluya. Satani n'uyu munsi wa none haracafite imbaraga. Twashari mu rugamba ko turagwana. Yatwigishije ijambo ryiza aravuga ngo dukwiriye kuba abasirikare. Nta muntu uzi umusirikare atitegura urugamba. Turi mu rugamba. Izo nizo mpamvu zituma dukwiriye kubwiriza ubutumwa cyane, tugakangurira abantu kuko turi mu rugamba twatugwana. Ntabwo twashitse iyo tuwatusha. Kigira gatatu nuko twamenye ukuri.
iyo umuntu amaze kumenya ukuri aza kubwira abandi bantu, aza kubwira abandi, aza kubwira abandi. Iyo ni impamvu ituma dukwiriye kuvuga ubutumwa, nuko twamenya ukuri. Bibiliya izivuga ngo nimwamenye ukuri, ngo ukuri nako kuzababatura. Kandi umuntu amaze kubatugwa akava mu byari bimubasa, aza bimenyesha abandi bantu. Reka tuvuge kano kajambo gato, kano ka message minota irashize, rivuga ngo kugira ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nibabone imirimo yanyu myiza ibatere guhinduka. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari uburyo butatu twadukoresha kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Buryo bwa gatatu n'ubungubu twavuze bw'ingeso zacu tutavuze. Matendo yenu, hari korari nigeze kubamo, twakaza turirimba tukavuga ngo matendo yenu yawavutie watu kumupenda Mungu. Ntabwo ari ukuvuga gusa ibikorwa byawe ukuntu umeze, ukuntu uza wicara. Aya makanisa yacu hari ikintu yatwigishije, umuzayifu, umuntu utazuzina, hari igihe dushaka kumushira muri kategori y'abazayifu. Ariko mureke mbabwire, kubyina ntabwo ari cyo kigaragaza ko ugeze ku rwego rwiza. Sigo rwego rwiza, sigo rwego rwiza. Bwana sifiwe. Mpamvu ya mbere cyo dukoresha ni ijambo ry'Imana. Paulo yarabivuze neza, yandikira Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Nta wundi mwarimu ukenewe iyo ufashe Bibiliya yonyine, n'umwarimu udasaba undi mwarimu. Kigira kabiri, ijambo ry'Imana ngo zari kwemeza ibyaha byawe, tutarize tukuvuga, batarize bagutangaza ngo babivuge kuri social media cyangwa ibindi. Bibiliya yonyine iyo wayisomye izi kwemeza ibyaha byawe, ikavuga ngo uri umunyabyaha. Hari indirimbo basaza bakazarimba bakavuga ngo je ndi umukristo ngo mu mutima, ariko nta yindi bahinze ivuga ngo je ndi umunyabyaha. Ariko Bibiliya iyo uyisomye, Bibiliya iyo uyisomye izi kwemeza ibyaha byawe, ikavuga ngo uri umunyabyaha, uri umunyabyaha. Kigira kabiri ni ubuhamya. Ira jambo umuvandimwe tubwiye, nazambwira abacu ngo iyo aritindaho, ririya yaravuze ngo hari ibyo yavuyeho. Ririya iyo umuntu yumvishe buriya buhamya, n'imbaraga ze zimukwega zikamukura ku cyo yarariho, akavuga ngo uko nanje noba ngikizwa. Bwana sifiwe. Bibiliya isivuga umugore umwe ndetse yari umumaraya ngo ahuye na Yesu umusamariyakazi, ngo bahurira ku iriba. Bamaze guhura na Yesu, Yesu ngo amusaba amazi. Haramubwira ngo ese twebwe abayuda n'abantu b'i Samariya duhuriye he? Yesu aramubwira ngo yo wari umenye ugusabye aya mazi, ngo nawe wari kumusaba amazi y'ubugingo. Bwana sifiwe. Kandi ngo ntabwo wakongeye kandi kugira inyota ukundi. Ubuhamya araririmba aravuga ngo nimureke ndirimbe ngo nahuye na Mesiya. Nukuri hari igihe tuza tuyobora ikiyumbe ariko tutarahura na Mesiya. Hari igihe bazaduheza inshingano ariko Mesiya ataragera muri wewe. Ngo wahuye nawe ngo azahinduka musha. Tuzamura amaboko. Haleluya, haleluya, amina. Nigute waba president, nigute waba umupasiteri bakigukeka. Bwana sifiwe. Uminsi ishize basa ngaho bamparaye mu makanisa, ariko buce mbona ngaho bampararuse, ariko nkabona nkaho ari nk'ukuri, nkabona ko ari nk'ukuri muntaza. Ariko kurango nabonye ko ari amavuta yagabanutse, aho nabonye ari nk'ukuri kwarenze, kwari gusanga ntabwo ari amavuta, kuko aho nakaza ndara n'ubu ndacaharara. Bwana sifiwe.
kagatatu naje ngo mvuge iminota mike ningaruka ni sawa nintagaruka none ndangize. Tuzamura amaboko. Haleluya, haleluya, amina. Nigute umuntu yoyobora ikiyumbe, nigute umuntu yogera ku rugero rwo kuba pasiteri bakimukekamwe ibintu bidakwiriye. Ni igitangaza, ni igitangaza kandi birababaje. Reka tuvuge hano kajambo kavuga ngo kugira ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nibabone imirimo yanyu myiza batere guhinduka. Bwana sifiwe. Hari cyo dufasha kugira ngo tugire zino ngeso nziza. Nicyo ngiye kubabwira nimara nicara amasaha arageze. Bwana sifiwe. Ikintu cya mbere no kuba muri Yesu. Yusomye Yohana igice cya 15 hazavuga hejuru y'umuzabibu. Bwana sifiwe. Yesu Kristo yavuze iryo jambo, haravuga ngo ni jewe muzabibu, ngo namwe mukaba amashami, ngo nta giti gishobora kwera, nta shami rishobora kwera ritari ku muzabibu. Nta muntu wo kwera imbuto, nta muntu wogira amatendo meza, nta muntu wogira ibikorwa byiza hatarinjira muri Yesu. Muri nzaremba ngo nimba uri muri Yesu neza gumamo, 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 gumamo. Igitabo cy'umugenzi kiza kivuga hejuru y'ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ngo yasubiye inyuma, ngo nukwemera ngo utwaha dutoya ngo akatwemerera, ngo umuntu akaguhamagara ngo ese ngeze kwibarabara ukiri mu wawe, kituma tuzatubikora. Bwana sifiwe. Uwo mubwira ngo uri wawe hari kibazo yo kugira gute? Umuntu akagukaba udufaranga ukamubwira ngo ndaje, oya mubwire ngo ntazo ndabona ntiyo kwisha tako yo kugira. Ariko ngo turatwaha duto duto tujya duto duto tujya tubona ngo ni duto duto, tujya nitwo tuzatwerekana kuko umuntu ngo amaze gusubira inyuma. Tujya tuvugana kuri telefone wanya kubwira ngo ugeze kwamubwira ngo ngeze utarahagera. Bwana sifiwe. Kiba cyakigaragaza kuko wahusubira inyuma. Nitwe twagize kategori y'ibyaha, nitwe twabyishiriyemo tukavuga ngo ibi ni binini ibi ni bitoya, nta gitoya nta kinini. Bwana sifiwe. Oya ntimukaza muvuga aba pasiteri. Haleluya. Kuguma muri Yesu. Umuntu wese utari muri Yesu nta mpamvu yotuma adakora ikidakwiriye. Uyu mugoroba none utavuye ngo se ndi muri Yesu cyangwa navuye muri Yesu. Yesu aravuga ngo niwe muzabibu natwe turi amashami. Nta shami ryose ryo kwera imbuto kitari muri Yesu. Bwana sifiwe. Umukristo bazamurebera ku mbuto, oya ntabwo ari kumenya kubwiriza. Imbuto, imbuto bagaratiye. Imbuto nizo bazaberekana kuko umuntu ari umukristo. Ko murumva bakecu imbuto, imbuto nizo zerekana kuko umuntu akijijwe cyangwa adakijijwe. Haleluya. Nta kindi cyo gufasha kugira ingeso nziza, kandi izo ngeso nziza abandi bazibona zigatuma bahinduka utavuze. Ntabwo ari ukubwiriza bose ndibazoza hano, ntabo tuzabona ariko ukuntu ubayeho iwanyu abandi barabizi. Ukuntu tubanye muri kino gisagara turakuzi. Hari umuntu uzubwira akama b'umwanzi wawe. Bwana sifiwe. Kama b'umwanzi akakwanga, kamubwira ati we
ko bari mu kukuvuga gutya akama kurakarira no kugutelefona ntabaki kugutelefona. Ego kigira kabiri no kuguma mu ijambo. Hari igihe dutunze za Bibiliya ariko tutazisoma. Ari umuyumbe bigeze naza numva habyivugira ngo bari babatumenga ari babiri wabo ngarafatirwa mari gufatirwa karavuga ngese ndakora iki wega ngo ngashinzwe ngo gukura ibiheko ngo bari bamutumenga ngo mu giterane ngazoje gukura ibiheko ngo nico ashinzwe nico bazamutumirira ngo aje gukura ibiheko ntabwo ari uwa hano azaja mu giterane gukura ibiheko nako kazi wabarasiba mari gusiba aravuga ati ndagira gute sinasomye none nzabwiriza nzagira gute akavuga ngo se ndeke undagenda biragenda gute ninshika biragenda gute. Haleluya tuzamura amaboko mwa basore mwe. Haleluya haleluya Bwana sifiwe. Dukura ku ijambo ry'Imana. Muyumbe wese agomba gutunga Bibiliya kandi akayisoma. Iyo wagumye mu ijambo ry'Imana uzuba umuyumbe mwiza. Uzuba umuyumbe mwiza iyo wagumye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribafashe. Amen. Mukomere ijambo ry'Imana amashenje. Turasoje kubera ko dufite izindi gahunda ariko reka nsabe musohoka sura tambuke.